Yo, cousin, mba reme sorti fè ma voye non papa. Mon cher base, samedi fois avant hier, c'est vrai que pas de bon. Et Fin di mou ale men, mi planife ba la bo men, e mi det si fò men, kapande mwen men, non fèt la men, mi di m prale men, e pou fè ba sa men, ou pa ale men. demi bail femme non fait. En bail, on remet tout non. Ah, non se. Pas si pose fèm sa mon chè, jan miye la men. Malgré Telman ta, soute la m ta pribe basi men, basi m bat ni ase kop nan poch nou, e ou ta wali fini bi ba la men. malgré moi bail la pas de belle oui. Mais obligé. Pas yo comme ça oui. Ou va fèm sa ankon men. Basi m de gen te planife ba la avon men. Avon m kon trip men, avon m kon vive mon chè. Non pas besoin de faire. Nous sommes pas faire ça encore. Ti fèm sa kap domine la, ti fèm avon ya. Tout ça m'pas qu'à dire action prouvée. Yeah. Ça m'pas jouer dans l'autre non on trouver. Parole con. L'en pas parler cette tête nous fait souffrir. C'est ça. Sa lou men. Hey, tale. Ou em chita la avec. On vient saluer. Et nan ou do brale, ou met al lan ou, tande? Ou met al lan ou. Pe, gen de bagay ki pa pou. Ale, ou met al lan ou, ale. Ou met kon moun servis, tan pou yale. Se toujou sou makan. E me chè yale, ou wakone. Ou met ale. Baz, mwen el paret la, li di bonjou, mpa repon mwen sa etone ou. Ah non, mon chè, pa kapa etone, mon chè. E madame ou liye men, moun na paret. Ou fè loun, mon chè. Madame mwen? Defan men, même se Kom bat kouzon mari men. avel, si mde mari avel, nda fere mo. Koman sa men? Moun nan yon menaj, il se pase la sa de, ou repon ni men. Baz, ge de bagay ou pa konen. Avan yon mal nan program a manzè telman fèm de program avec là. So je laisse ça, telman fèm depanse. Comment faut dépenser? Combien comme ça men? Mpase chache manzè la kay li. Et on ple kob nan poch mwen men. Ou plein kob? Oui. Ah, bon, man, sou kote di mou ba yon kob. Mpase mpren manzè la kay li. Le mrive, mpren tab mwen, epi tou mpren chaise nou chita. Epi tou Ou chita, ou di ya. ou chita men. Ya, epi mpren tab la chaise la nou chita. Pendant manzè rivon mouman, pou jan chita, mwen kom si lan vi fon ti jalou. Mwen men kan vi chamel. Moun Di chéri ki sov. Ou kompwen? Di chéri ki sov le. Li di m kon sa, li ta manj yon ti griyo. Mwen ale kob la nan poch mwen ale mach ton plat griyo bali pou 25 goud. Le fini m'achete 2 billets bali. Mwen se pa bre bien mon chè. Mwen se 5 goud. Le fini, jalouzi l fe, li di, li wè tout moun ap brase bouch yo kom si gon ti chiklet. Li di l bezon ti dessert. Bouch li fre men. Ya, pou bouch li fre. Man le m'achete 15 goud chiklet bali. Baba! Mwen fouye men nan poch mwen ba jwen yon goud anko. Oh, sak depanse ya? E pa la jwen liye. Wow!